كان يوبلو على عليت كان يوبلو كبسام تحت يوبلو نبي منت كان يوبلو وتبي فتن كان يوبلو سلفي وسلف كان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلتنا إذا channel كما تكونون سنة تكونون أي وتر من يوتيوم مبار لو مون بدرجة عالم ولا حتى نعملوا عالم صحيح زلو زيناتات أقداس نزلوم زبلكم زعباتات هزلكم قريبا له متشم وجه أبرحوا كينكا كتوجون كتزاربلون كتنتنلون من البعض قليل كون خيليو اتكوينا زكايرو زلو زخلو ابي اوروبا زلو حيلي امريكا يوكرين تسعر يوكرين كتعوتيا يوكرين كسعر يوم يسعر له قليل بحال كله بتتمرش خمسه بحال كله ابتو كينات تكند منتاي واغا يخفلكم زلو بفلاي زمعربا عالم نوجه زرس سلا زخونه كسع كندي قالبو غيرو لولو اي دونت نو تو وجه نفلط ابو وجه نبر كسع كندي شكر كم زلو وجه سلا زفلط سب سلام يزدلي كما جمير كمالت تقول لا بيرترا زلو سمبراتا بجمد بمتاو سو يوكرين ساحت زغبرو غيرهم الله تكوينات كسع كندي بسلا غليفكم زلو كنرينا اذا كانتايو وجه كنصيونا زلنا تكبار مخانو فلتينا كالاي حزب يوكرين انت عينت قانزا انا نغرو خلو ناي راشا جنزب بانكታት ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዝነበረ ዘሚቶም ኣጽዋር ገዚኦም ንዩክሬን ከም በሓድሽና ውግእተው ይብልዎም ኣሎ ናይ በሓቂ ዝሕዝን እዚ ከም ዝኾን ከሎ ራሻ እንታይ ትገብር ኣላ ሓድሽ ሰራዊት ምምልማል ከመይ ይኸይድ ኣለሱ ክንሪና ብኻልእ እቲ ኔቶ ዝበሃል ናይ ውግእ ቃናናቱ መዝሙርናቱ ክሳብ ክንደይ ኣገማዲሕዎ ከም ዘሎ ንዑ ዝደስስ ኣረስቲ ክንሪና ስለዚ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ብኩሉ መንገዲ ክንፍትሾ ብዙሓት ኤክስፐርትስ ነዚ ኩናት እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እንታይ ክኸውን ይኽእል ክንሪና መወዳእታ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተዛረባ ኣብ ገለ ነጥቢ ክሳብ ክንደይ ኣብ ተግባር ይረአ ከም ዘሎ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ መጀመርያ let's start with this video ናበይ ይኸይድ ኣለት ኩነታት ንኽንፈልጥ ድሕሪኡ ናብቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናፅና It's been 2 years since Russia's full-scale invasion began. Since then, Ukrainian soldiers continue to lay down their lives defending their country. Many thousands of families have been affected, losing children, siblings, and parents, and often their only source of income. DW visited some of the widows of... So, ab Ukraine ክንደይ ሰብ ከም ዝመተ ፕሬዚደንት ናይ ዩክሬን ዘለንስኪ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከባቢ 30,000 መይቶም ናለው ወይ ተሰዊኦም ኣለው ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ቁፅሪ እዚ ግን ኣዝዩ ትሑት ቁፅሪ ብምባል ኣብ ገለገለ ቦታታት ጠቕላላ ወዲ ዘይብሉ ዓድታት ይረአ ከም ዘሎ ተዓዲ እዚ ከዓ ስለ ዝሃደሙ ወይ ኣብ ግንባር ስለ ዝኸዱ ዘይኮነ ዝሞቱ ጥራይ ስለዚ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ኖርማል ሃገር ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ኣጆኻ ኢሎም ከምታ ናይ ኢሳያስ ዘረባ ክትሪእዎም ኣጆኻ ኢሎም ኣብ ምንታይ እትዮም ኣለው ነዛ ሃገር እዚኣ እትዮም ካብ ሕጂ ሕቆኦም ክህብዎም ጀሚሮም ኣለው ኢንፋክት ነቲ ኣጆኻ ኢሎም ዘእተውዎ ውግእ እውን ከምዘይቅፅልዎ ክሕግዝዎም ከምዘይደልዩ ኣሜሪካ ብፍላይ ኢዳ ስሒባ ኣላ እዚ ድማ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ክገብረካ ዝኽእል ንረብሓኻ ንሃገርካ በዓልካ እንተዘይሰሪሕካ እንታይ የጋጥመካ ታይም and again ተደጋጊሙ ዝፍፀም ዘሎ ሓይሊ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ትማል ኣብ ትግራይ ኣጆኻ ኢሎም ብድሕሪት እቲ ውግእ ምስ ተጀመረ ህዝቢ ምስ ሞተ እንታይ ገይሮም ኣብ ኣቐሎ ሸተት ኢሎም ወፂኦም ሰላም ፈርሙ ኢሎም ማለት እዩ that's what happens ሕጂ እውን ውዒሉ ሓዲሩ ናብኡ ገፁ እዩ those who have been killed in action. Little Matvey is 2.5 months old, far too young to understand what his mother is going through. On December 28th, the day her son was born, Anastasia learned about the death of his father, Sasha, who had been defending the Donetsk region from Russian forces. The news sent his pregnant wife into premature labor. So, it's a very, very ብጣዕሚ ዝሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ንኣሽቱ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ክንዲ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ዝነበረ ውግእ መዓት መንእሰይ ተሰዊኡሎ መይትሎ መዓት መንእሰይ ተቐቲሉሎ ስለዚ እታ ሃገርትያ እቲ ዕምባባ ዝኾነ ወለዶ ናታ ከሲራቶ እያ ብምባል ሓደ ጀፍ ሳክስ ዝበሃል ዴቪድ ሳክስ ዝበሃል ተደጋጋሚ ገሊፅዎ እዩ ኢሎን ማስክ ተደጋጋሚ እቲ መጻኢ ናይቲ ሃገር ዝበሃል መንእሰይ ኩሉ ጥፊኹም ኢኹም ናበይ ንመቐፃሊ ዝውግእ ስለምንታይ ሰላም ዘይድለ ምባል ኢሎን ማስክ ብብርቱዕ ድምፂ ነዚ ኩነታት እዚ ናብ ሰላም ዘይበፅሓሉ ምክንያት እናበለ ይዛረባ ኣሎ ካልኦት ሃገራት እውን ሃገራት ኣፍሪቃ ፈቲኖም እዮም ሰላም ክግበር ኣለዎ ኢሎም እዮም ብሰላም ይምዕለበ ግን እንታይ ገዲሽዎም እቶም ኣፅዋር ዝሸጡ ዘለዉ ገንዘቦምን ረብሖምን እዩ ዝገድሶም Because of the stress, I cannot give birth on my own, so I had to have a cesarean section. He was born in such a state that he was not even breathing. It was a result of the stress. Anastasia and her son now live in the city of Zhytomyr, where Sasha once dreamed of buying a home for his family. He said he wanted to live here.
President's website to have her husband posthumously awarded the title of Hero of Ukraine. Soon, she will have to return to work in order to provide for her son. Anastasia's situation is far from unique. Valentina بحفشة يوكرين تهاجر بمنتهى تنبر تفلت داب زوانزي قطباناتا زيريو. There's no anything up to قطباناتا بملو بدقومان أوروبان أمريكان يتنبر زالت هاجر. ስለዚህ እቲ ገንዘብ ዝብዎ ዘለዎ ጠጠው እንተቢሎሞ እቲ ሃገር ሲስተማቲካሊ ኮላፕስ ክገብር እዩ ኩሉ ፋብሪካታቱ ገለመልዩ ዳርጋ እቲ ትሕተ ቅርፂ እቲ ኢኮኖሚ ኤንጅን ናቱ ከሲርዎ እዩ ተደምነሎም ኣጥፊኦም እዮም እቲ ኢኮኖሚ እጂ ከም ሃገር ዝነብሩ ዘለዎ ስራሕ ዘለዎም ገለበለ መንግስትን ኣሜሪካን ኤውሮፓን ይድግምዎ ስለ ዘለዎ ገንዘብ ይብዎ ስለ ዘለዎ እዩ ደማሜንት እቲ ገንዘብ ተጠፊ እቲ ሃገር ኮላፕስ ክትገብር እያ ስለዚ ንክንደይ ዓመት እዮም ከምኡ ገይሮም ከቕፅልዋ ንሃገራቶም ብድጎማ ከማን ኣይከኣሉን ኣሎ ግደፍ ንካልኦት ሃገራት ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንምንታይ መጢጦም ክወስድዎ ግዜ ክሽሙት ይፍትን ኣለው ኣብ መወዳእታ ምትኳሱ ዘይተርፍ እዩ ዝብሉ ክኢላታት ናበፅሑ ይኸዱ ኣለው ፅንኢልና ባይቶና ጀርመን ዝተዘርበውን ክሰ Valentina's husband Alexander was killed last November. Their newborn daughter, the youngest of 5, was just 4 months old at the time. Coping without him has been a daily struggle. He has always been my support. I always knew he would take care of me and everything would be fine. In any scenario, even after the invasion, I didn't panic because ውግእ ብማዕዶ ኮይኑ ዝደርፈሉ ካብ ርሑቕ ኮይኑ ብዛዕባ ዝዛረብ ቀሊል እዩ ነቲ ስምብራት ዝገጥፈሉ ህዝቢ ግን እቲ ዝኸበደ ኩነታት እዩ ስለዚ ውግእ እቲ ናይ መጨረሽታ ምርጫ ይከውን ዝግባእ ውግእ ንመድሓን ኩሉ ዝከኣል ክግበር ይኽእል እዩ ክግበር ይግባእ እዚ ግን መብዛሕቲ ግዜ ምዕራባውያን ሃገራት ታሪክናቶም ብፍላይ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ ዓመታት ተሪኻዮ ውግእ ንዓ ወላ ሓደ ገዛ የፍረሰላ ወይ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይትንክፋን እዩ مبش كمان وجود صبغي بتاع أسوارات شيء ترى ده كونس نتا أسوارا مفتن تركب سراويت هذا ما نوقي فتنا لاف كورس قال سراويت موتا يجن من يزمود بزعبات هذا من يزقد دستم أب ديفنس أب كوربريشن زلو أب جنرال دايناميكس قال زلو بزعبات زمو سراويت ساعة كم تقدر سنة يبلو من so وجنا عطاتهم it's a very interesting way a lucrative business كون كله ديفنس إندستري بأمريكا ما أب عالمنا درجة 4.5% نايت وجن أسوار الشيئتن مخصب زجبر إندستري ننزل زلنا سلزي وجنا عم أقدر سنة الله بزي وجك كنبري كلني نأمريكا حسوي بريزنت زلو RFK ويكا روبرت اف كينيدي ود حاول نجيف اف كينيدي قدم استقالت لمالتي بتتقاقم يزقل CIA سروح انتايو وجه مفتاريو تديفنس اندستري أسوار نخشيت CIA زبال أجرجر زي ركعات وجه مقصقاس قدام يسروح ينعي زخفل سلياو مرباب قال ملي بلو العلامه جن وجه مجمار كما يجركا حوت احترام مونغو هجرات توجه مجمر شعو أسوار كشيء كجمري ولا تنزواجاد الوقت هذا يكون بملو تزوبا أسوار كجزيز جمر زيد مات بيزنس موديل ناتهم انت فلت كيخا تبغي يا نمالت حجي زي كم زيلو نهلوي نوجك صعب كندي يراسو نو خمزلو بفلاي تنيتو زبال مسراشا نخواقع كنا من تاي هدت كم زلو سمعوج In Ukraine grinds on, the neighboring Baltic states watch anxiously from their ringside seats, pressing the West to increase aid to Kiev and make sure Russia doesn't win. My guest this week is Latvia's Foreign Minister Krišjānis Kariņš, and he's clear, NATO has to up its game. The difficulty and the frustration that I feel is that as we are going step by step, Russia is going full throttle forward. So how ready is NATO to take on an expansionist Russia? Why are some rich European states still unwilling to meet the alliance's defense spending target? So again, conflict zone is زي moderator زغربة فول عنا مزمور ناتو ناي وق مزمور يو دي بوتين بتدغاغامي كم زغلصو حجون كرينا كابزن لعلي بروفيسور جون مارشماير صبغ يرخ قلطلنا يو انتاي مالت مخانو زوغزي من يدليلو سلام انتاي مزيو كرينا شاتهم انتاي مزيو زلو بوتين نيوكرين مسوداو ناب كالك قصل يو انتاي كغبري زقصل تدغاغامي غليصلو مالو كغبرو انتاي ربح لنا نحنا سي بولند وي اب كالا هاجر نخيس انتاي ربح لنا مريتنا تزعبي صقاتا زلنا كله بولند تايصقالو وي يوكرين تايصقالو كزحرس مريت الله زحرس مريت 10 سنوات راشا الله سلازي راشا كل لنا نحنا سكيورتي ناتنا كتغبرو زيك بالكم سلازي بالنا هنا سكيورتي ناتنا وحزل نمبر مريتكم وي بوتاكم ندليلو مخنيات يبلنيلو چقاوي زخونه هاجرات بعال لاتفيا بعال استونيا انتاي سلازلوني كخدنا بن انتاي ربح له ابو So common sense سلازي سأنو ويكا just logical سلازي حسب ما عبنت نشتي هاجر تخين كاس كون دخون كام زياسة رقاي عبيات بل كنت قال هاجر نجاقوي تلك وقايت تجمرنها so كم خايفة لتيو لاتفيا دي استونيا دي زين أكلات نيتوين لازم سنيتو وقك جمرة يدلني بوتيم تدقاقاميز نقرز الله كن نساتهم نتوقي دلي ولو
ስለዚ ስምዕዎ ፑቲን ከም ዝደፍኦም ዘሎ ወይ ይመጾም ከም ዘሎ ዩክሬን ግድን ክስዕር ኣለዋ እንታይ ማለት እዩ ዩክሬን ክስዕር ኣለዋ ተሪፉ ዘሎ መንሰይ ክመውት ኣሎ ማለት እዩ And was President Macron really calling his allies cowards? Christianis Karinch, welcome to Conflict Zone. Thank you very much. Great to be here. Your Prime Minister was just in the US recently trying to persuade Congress to unblock the military assistance that the White House had promised to Ukraine. She made the point several times, Russia must not be allowed to win this war. If Russia does win the war, it will be down to the hesitation and refusal of the West to give it the weapons it needs to win it, won't it? Has that idea sunk in yet in the West? Well, I think it is. And if we look not on the So እዚ ናይ ላትቪያ ፎሬን ሚኒስተር እዩ ብሓቂ ዝሕዝን ኩሉ ተዘረባናቶም ራሻ ክስዕር የብላ ራሻ ስዒራ ወዲኣቶ ዘላ ንውግዮም ከም ዝብሉ ዘለዉ ላይክ ነዚ ኩነታት ነቲ ዘሎ ኩነታት ተቐቢልካ ሓደ መፍትሒ ምግባር እውን ሓደ ጽቡቕ ነገር እዩ ካልኣይ መመሊስካ ነቲ ውግእ ንስኻ ኣመሬትካ ይመፀካን ኣሎ ህዝብኻ ይሞተልካ የለን ግን ብናይ ዩክሬን ዋጋ ንራሻ ነዳኽማ ሳታ ፖሊሲ ከመይ ጌርና ንራሻ ብናይ ዩክሬን ደምን ዓፅምን ንራሻ ነዳኽማ እዩ ፖሊሲ ዘሎ ስለዚ ገና ነቲ ዩክሬን መሊስና ክንዕጥቆ ኢና ክዕጥቆ ካይደሉን እዮም ዘለዉ እኮ ዩክሬን ይበኽዩ እዮም ዘለዉ ወላ ንኽንዋጋሲ እቲ ኣሚኒሽን እቲ ዘድልየና ኣፅዋር ሃቡና ይብሎም ይህቦም የለውን ኣሜሪካ ድማ ኦልሬዲ ኢዳ ስሒባላ ከምዚ ናይ ዶብናዶ ናይ ገለና ፀገም ኣለና ብምባል ንዓኹም ናይ ራሻ ሰራዊት መፀኩም ኣሎ ንዓና ድማ ስደተኛታት ይመፁና ኣለዉ ስለዚ ብዛዕባ ዶብና ጉዳይ ክንገብር ኣለና ምክንያቱ እዚ ገንዘብ ክቡ ስለ ዘይደልዩ ዋላ እንተሃቡውን ኢሎም ዋላ 3 ቢልዮን ተሃቡ ነቲ ሚዛን ናይ ኩናት ክቕይርዎ ይክእሉን እዮም ኣብዚ እዋን እዚ the other side of the Atlantic, but on what is happening in Europe. So in Europe, when the war was starting, there was just a small handful of countries that were providing arms to Ukraine. The Baltics, Poland, others were in the beginning more hesitant. Now we see that there is a full-throated support for Ukraine. We just, in the European Union, voted 50 billion and agreed 50 billion over 4 years. That was so بحفشة أبتبه جمريا نتحجز عن مهاب نتنقق نيرنا ينهبنا نيرنا نتأمت نيرنا يبلا لابزوها نزكن فول فورس كل زكالنا جرنا كوس خلو قرب نتزلون وديهم أبزيناتهم يخدلوا انتهي مالتي أبزيناتهم مخاد نتزلون جنزبنت أجاتات وديهم نتام مخازنوز نبرم صور وديهم كاب كالو تجارات كجزو بناي من جنزب بناي رشا أبانكتات ناي أوروبا زنبرة جنزب تتكيمو كاب زخفي نجاري يلا لحن انتهي تارس كرينا سلمتهي كفو زخون support their government. We have the Czech initiative to get ammunition also outside of the European Union. We have seen that, for example, Germany has gone almost 180 degrees from a very pacifist stance for obvious historical reasons to actually being the largest supporter of Ukraine now. And now we see the French president coming with an initiative. You can read it many ways, but as a Latvian foreign minister, I read it rather simply that the French also understand that not only Ukraine has to win, but Russia has to lose the war. Otherwise, it's a big. سمعوا لهم يوكرين كتسعر اللوا ترى دي كونت علامة راشا كتسعر اللوا خلاص ربع راشا كتسعر اللوا بوتين كتسعر اللوا كحسلتان كل اللوا سات علاماتهم بتتجاجمي متن توجز رسنا متن بزح استزارب متن تي أوشتهم زلوا تحكينا كونتاتي وتزالوا سلزي العلامة نراشا كم يجر كتسعرايو يوكرين معوت هنا قد سنة يقولون نعم راشا كم يجر تسعري الراشا كسر كنت كتجبر لك انتهي مالتين الراشا in fact حنتي برايم مينستر نا استونيا تبعنا حنتي نشتي هجرابتي دوب داي الراشا زلا انتهي لاسكي نبوتينسي ولا نيكولار لنا انت بلا سكن فور هي بلا كفرارها نايليو اب عالم تزلا على نيكولار واتوار تسكمن زلو هاجرسي كفرارها نايلين بركتو كماليكول انتهي كل كلون دحربتي خايدا تي الروغانس أبتراي جباغا زلو تعبيد درجة يبلون بقى بتعمي وزعزناكا كم زيوم عينت مراحتنا زها أوروبا قد محجون حدش تاريخ يكون أن عطاتهم أب عالم كويناتنا كونتيننت زقبور أوروبا ترى بكيف العالم نحات عدهم استقاتلوا حدا جزء ده يكون سكرت تجزء تقاتي مسالسة جزء خقاتهم خلي تكون تاتي زبا سلازي حجون نتسالسة كوينات عبزو وانس زي ما درخ زغد وزلو نبزحات سبات عبس قاعد كيروم زلو بغليلو نفس سيكونات عالم كلجب زخل كوناتات يزفتر زلو مهنياتو اب يوكرين اندحراتي تنيتو زبال سالسيكونات عالم كال ترجم يبلون باي ذا واي بزحات يبليم سالسيكونات عالم درو جميري كسنبدونا سلازي دليمبر مهنياتو امريكا بزح وتهدرا حجز اصوار ترى ديكونس ناي سراويتن ناي تكنيكا حجزن اب يوكريني تيالا كومد ما نيتو بزح ني وتهدرا عقمك حجز يلو يوكرين كله تزدل زلو زغبرولا ناي نيتو سراويت عليه سلازي سالسيكونات عالم درو جميري يمزو اوفيشالي سلازي كونت رايمبر درو تي امريكا كل زك على غيرها بيوكرين بسلياوي يكون ولا تكنيكا وحجزنا تبالي زي اتويل ناي فرنسا لو ناي جرمن لو ناي كل علو يلي بوتين جاي نفلت ايكونان تراي انتايو بوقعي باندير هاغروم حزم نخياتو ترايز بهال زلمبر
بتحت سدرو اتيوم زلويم اوكي اجيس كان مالا سابجا نزي زرباداتهم مرة غودي ساكندي اب مزمور ناي وق خمزلو كان براشان مالا راشان تقبري فتنلو. Changing gears, Russia has intensified its attack on Kiev, and 2 years into the war, Russia is now restructuring and expanding its military in anticipation of a conflict with NATO. According to the Russian defense minister, the Russian soldiers are pushing the Ukrainian forces back, but the country will now bolster its military by adding 2 new armies and 30 new formations by the end of this year. So, سراينا راشا دما نتزلو كنتات بمجنزاب وتحضروا عقمناتو كحيلي دل خمزلون كسفحي دل خمزلون حدش مدى باوتيلو سلازي نريزا لنا كنتات كنا منتاي نورمال كفتحوا يقول يوم كنا بنلفتنا لنا at the end of the day the world is going full force نابكينات نابكينات يتخيزا لا فلا أوروبا أبسط منقدي أيكونوا زخد زلو إذا حدش نقرأ يكون نعطاتهم تقدمين كلام كنا تعلم قديف كقدميون تناي ناي عمتاتنا هذا ميت عمتنا يوجد رأي جزيني يروم سلزي نمجمر يا سلام زستمعروا لك أربعين حمشين ساب زي حجزنا برا جزيني يرو نعوخا هجور يدرس عما أبتنا كلام كأننا ناي بوليتيكان بوجن تمدي شمالو سلزي اسكرا شغن تاي قبر حسب له. Army Corps Motorized Rifle Division, Dnipro River Flotilla and Brigade of Flotillas riverboats have been formed. The plan is to form until the end of the year 2 combined arms armies and 30 units, including 14 divisions and 16 brigades. We will continue the improvement of combat composition and numerical strength of the Russian army, adequate to emerging threats for the country's security. The announcement comes on the backdrop of NATO strengthening its eastern flank, fearing that Russia might invade its member states. So, كم نريز لنا برقت التناينيتو من قصقاسات سقاتنا يوقفت يرلون كم زلون راشان رلنا كورس تكونتاتنا يوكرين كودا متخالة جن التناينيتو زبها الحيلي زقبرو زلو من قصقاسات ناب زسفح وق كوز دخم زخيلي زريكا أنت كنا من تايكدك مازيا أنت يزدلي زلو تميروبام على توقسي هجراتهم كأنه مخانو دي تأفيهم كم حجين تاي كم زقات أمت كأن رجال بيت مذكر كفيتهم مزلودي مردابيهم it's just sad نزو كنا تاتنا بسلام كوز وزي مخالو ممكن ديك زينا ما هم دقما أنا بحكي زعزني أسكا كم مساقر نزي هنري. كنا منتاي نساوان نتاقل قلوتنا يرتران نقاومون أنصار دويلنا بزح تزاريبنا نسرحنا كنكون نخلينا at the end of the day كن جيجا خد أب جيجا زنيكا أتكونتات كجهاد الكاك خل كله تعبيد كحزاك يبلون أوكي أنا سوا خلوه تبيدي نيرو تمدرخ كن سوا كنا منتاي رأي نيرو وتمن قصير دان النيرو ناتو نشتي كلا خابزه كدا كاي كلني هذا جبس مثلا دما كم زي كمان تخينكم كتيف كابي وقت كان حراتيقة الكاتي خانة البوليتيكا وكنتات كتم ببوق زي بالكان ترجعون لهم تلزي كنا منتاي تماهير كان منتاي على خيتك أتي رأينا يتمنقسي تأير ترى ترابوز لا هجي أبع اليوكرين أبع الكالو تجارات زين بالتيكس هجرات كلمة لزين أوروبا even بعد السويدن زختلو زلا من قدر يوان سقعت كجات من كلون تاي جبران قدود عسكرنا خجمران أوكي قدود عسكرنا ما سينز جمرة سقعت نايت تهجات من كلو and guess what إيرترا أب عالم تزعبيه سقع زلوايا ترجعون لهم أب عالم زعبيه سقع تلوا 4 مليون لك 100 مليون زلو حزب زلو هجر لك كجوبتك زل ترى ديروس زي كونس جوبيت كان يروسي جينا مس عارو زي توحد قلو أتزعزن كفالو دما بينو انت زغونو كوت صبغي عالم ملوك كانوا تحجز كبير ترى لعل سقع زلواب عالم يلن زخونت هجر كند الإيرترا ولا يوكرين تبلنا سقعتي بلا معناته يوكرين أوروبا ملا أمريكا ملو يدقفازنا سلازي إيرترا هجرا وقلقلوت جرا وتهدرا ودلونا تام كبارسي بيناي من قدي حتى كونزغل وبيناي من قديو كفوق كونزغل obviously بزعباتي نا إيرترا قصالنا زي قد ساكاتو خينو كورس أنا بوليتيكا دي ديمقراطية سلامية بلا بلا خطبل تغلقة سلام سلازل خاي متسني بين خاب حنتي كايتا تاك أنيقة نسخة سلام تدلي قربيت كاك نتمريت كان بحر خانز دل تخين تقبر you do nothing exactly زي إيرترا تقولوا زي لها تقبر ويدما تماريخكا كم تناي قدم أبتجزي فيدريشن مستي إثيوبيا كن كوني نايلوم نتي زنوبرم حرياتات كتفوز زمرتو زنبور قلقل السنفات مرحتي كمان كين كادما نتا بزح جاغان زود قولان هاتسنت شيت كان ابت الحريت مال سمالتي سلازي اتي إيرترا زمرتو حريا بدايو كبيريو بزح واقع في الوات هاجر
سرفايف نخدجبر نخدقصل تراي ديكونس عنتر كوينا نخدوص زغبراو نسيو يس بقطبا بزح تاسيا بزح واغا خفيلا جن نعنت داي تجبر من ريج اي نبران على غزي ابتا ناي سرفايفال مود مسكونا اتك تنبرولو نخدقصل زخلاكا كل نجر كتجبر كتكلالك شاتا وراك وجم كلوكو كل زكالو نخنوبري يوم كيرم نعو زي كل دم مبزحات هذه ماما إيرترا أوريدي زهجي من سويس إن هذا لنا تمكرني يرواي نخالو تشوك مقبرة مسنبضم نير إيرترا كنو أوريدي أبداه كبارشة شورار ونرياتن يريا ولا تم كند دقفتنات كأزت أقول كازن برحواتك كتقول مخاهم تقول رياتن يريا لذي إتمنجس كقصل زخالد ون تمكرو سلزنا برين بر ترى منجستي زخولة يكون نزي لذي again ببرسبكتيف ناي حجز ولا بيروبانا بعالمن كريا خلنا إتى إيرترا تخطلو زنبرت من قدي ناي بحكي أقداس نزلوا مخانم نخلد من سيادما نتهجر بتزلوا عقمي كل زلوا عقمي نتهجر مكلخا تتكلمنا له أنت أبجل قطمناتو ويا أبجل برنامجاتو أولي الواي أكندي ترجع ويكا بلاسو مسرح تانك مجزا زيادة زواج أنا يرتقين تانك ناجزانا هنا سجيرنا يو بمبالغ ليش واني يرسلزي قبل ما خيرنا كريو خلنا تكونتات everything they did makes sense because yes European billions and billions سلامتا ينفستي قبرلو survival ناتهم أبحثوا سلو زخوني إيرترادما لعلزي European زلهم سقات let's say 5 قبروا ويلعليون إيرترا زلوا سقات because simply إيرترا بخلي نيروا سقات كسب حجون سقات كندو زعكل تلعيلين بلنا بحرنا نوسدنا كم زناتنا نير زبلو قربابتهم زلوا بوتينزي نراشخ وي ني سويدن كور ركمي بلومن وي كور مدب على تبيعن نيرتاخ وراينا تدلينا انا تفتق بحريه لينا يزبل له مرحتي لايك مرحتي نتمنجس زي ما حضروا زلو سلازا كم كنتات كجبر زغل كل نجر يوم كقبر زغلو نزي يرداكا تخوين كرداكا سلازي تدل تراي نملسنا تارستنا ابز عجي حنتا قداس انترفيو كنرينا زياده ما بدرجه عالم نبزو حسب زي قدس حبريتاي. Talk about the Ukraine war now, and you've accused the West of poking the Russian bear. It's been 2 years, it's a frozen conflict, no side is making much headway, and Putin has won a record 5th term in power. How do you see this war ending, and what do you think the West should do? Should they stop military aid to Ukraine? I believe... زتري وزلهم جون ميرشهايمر يزبهل حدا كابتوم توب ناي جيوبوليتيكس كيلاتات نا عالمنايو كاب قدمو نكونتات ناي راشا زيد الوغيو كونتات راشا يوكرين زيد الوغيو نبوتين تفتاتن ولهم زوجدما نيتو يجميرو بمبال كاب شنشاتا ميتن تسعان سلستن تسعان حدن جميرو نتمدرخ استخطاتلو أبستفل عليه مدرخ دما زو كيناتزي زي ترفي إيفن قلتشان 14 كجمر مخانو استزاربو نيرو زي حجز قبر زلون كله اتكونتات نيتو زمع بلو مخانو أمريكاويو ني أمريكا عبلا لنا زدليو actually مس چاينا خنواقع لنا مس يوكرين يكون زد لنا زبليو تاين مالتي قد إذا أب راشا استقبره كسع كندي جيجا خمسة نبرة كابا فسمعوه تبص هسالك كم تبرزنت سياسة بلو الزود كابنو وحوان كم زبلي سمعوه تنت تاريخ كان ببزخ على سب أبتمس هسالي مدام دم تايز ورد. That it's actually not a frozen conflict. I believe that the Russians are winning the war, and that it's actually not a frozen conflict. I believe that the Russians are winning the war, and that the Russians will end up with an ugly victory. I believe the So نتصوري زعب عب كونفرنس يزبلهم زلو مبزحت معربة وميديا انت يزبل زلو ستالميت توقسي كلتهم تفاتيتهم يمزلو قصد زي كل زحول أو تطو زبالة كيناتي كخوني بلا ملزة حساتي بلا ملزغة راشاويان يمزحر زلو راشاويان نتوقع بزخفة بزسفحة سعرتنا يوكرين كودا مخانة توقع زعمني له سلامتها كم بلا له أزعجي أمريكاوين أنزارو زلنا and a lot of scholars سنين لا كورينا بروفيسور جيفري ساكس تمساسالي مدام دمتا إذا كنا تاتزي ميديا أنا معرب CNN BBC حشتي زنقركم زلو حق زي Russians now control about 20% of Ukrainian territory. The balance of power has shifted decisively in Russia's favor in terms of both weaponry and manpower, which are of great importance in a war of attrition like the one you see taking place in Ukraine. And what I think is going to happen is that the Russians will end up conquering about 40% of Ukrainian territory. So, ناي بحكي تريف زرباي نقط سمعوا انت يتبدلوا already توقي عبلا لنت ناي راشا يزلو بصوار يخون بسراويت مخا كمزة عينة توقي ناي صوار عقم خلوها كاك خلالو إذن تلقى مخا سراويت تلقى مخا نعوك كدقف زغل اندستر تلقى خوينو
ውግእ ከምዚ ዓይነት ውግእ መን ከም ዝስዕሮ ፍሉጥ ኢሉ ካልኣይ ድማ ወላቲ ዘሎት ኩነታት መድረክ ሕጂ ዘለዎ ናይ ዩክሬን ወላ በቲ ዘለዎ ዓቕሚ ክትብል ሰብ የብሎምን ወታደር የብሎምን ኣፅዋር ዝህቦም ዘሎ ሓይሊ የለን ስለዚ ንዝቕፅል እውን ኣብዚ ቀረባ ክረኽቡ እዮም ዝበሃል ነገር የለን ወላ ገንዘብ ኣሜሪካ 60 ቢልዮን ክበክም እንተላቶም ኣፅዋር ክትቦም ኣይትኽእልን እያ ካበይ ምፅያ ክትቦም ነቲ ዘሎ ካብ መኻዚኖ ጓሕጓሕ ትቦም ኣላ ስለዚ እቲ ውግእ ብዓወት ናይ ራሽያ 20% መሬት ናይ ዩክሬን ተቆፃፂሮም ተለው ተወሳኺ 20% 4% ክወስድዮም እታ ትሕዝን ክፋል ሕጂ ዝብላ ይስምዖ 4% እዚ ዝውሰድ ፅቡቅ እዩ እቲ ዝተርፍ እንታይ ክኸውን ይስምዖ ሕጂ I think they now have annexed 4 oblasts plus the Crimea. My guess is, and I want to underline that this is just my guess, is that they will end up annexing 4 more oblasts, and they will end up with 40%, roughly 40% of Ukrainian territory. And what will be left is a dysfunctional rump state. Ukraine, in other words, will be a dysfunctional rump state that the Russians will go to great lengths over time to make sure is politically and economically weak so that it cannot become a part. سمعكم I hope زي ጽቡቅ ጌርም ክትረዲዋ ብጣዕሚ ተሪር ቋንቋ ተጠቂሚ ትዛረብ እንታይ ዝብል ዘሎ 4% ናይ ዩክሬን ድሮቲ 20% ኣብ መሬቶም ዘሎ ሕጂ ንፑቲን ኣድሚፂ ምስ ራሻ ክንከውን ኢና ኢሉ እዩ እቲ ተሪፉ ዘሎ 20% ምስ ወሰኸ ነቲ ዝተርፍ 60% እንታይ ገብረ ኢሉ ዲስፋንክሽናል ከም ሃገር ክኸውን ከም ዘይክእል ደምሲሲ ክገጥፎ ኢሉ ንድሕሪ ሕጂ ስቃት ክፈጥረሉ ከም ዘይክእል ገይሩ እዩ ክገጥፎ ይብላ ዋው it's a really sad story ካብ ዝኸፊ የለ ሃገር ጠቕላላ ከም ሃገር ክትቅፅል ከም ዘይትኽእል ገይሩ ክገጥፋ because he has the weaponry ታፅዋር ኣለዎ ከም ክገብራ ከም ዝኽእል ከም ብሓድሽ ኦርጋናይዝ ኮይኖም ኣብ 2014 ተዋጊኦም ነይሮም እዮም ድሕሪኡ ዓጢቑ እቲ ዩክሬን ዝበሃል እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ዳመጅ ኣውሪድሎም ኣሎ ማለት እዩ ብሕጂ ከምዚ ዓይነት ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ዩክሬን ከይትንስእ እቲ ዩክሬን ዝበሃል ድማ ባፈር ዞን ክኾነ ይደልይዎ ዘሎ ቀደም ናፃ ዝኾነት ዩክሬን ምስ ኔቶ ዘይኮነት ናፃ ዝኾነት ሃገር ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ኣብ መንጎ ራሽያን ክትህሉ ይዘል ነይሩ ፑቲን ስኻ እንታይ ማለት እዩ ድሕሪ ዩክሬን ምስ ኔቶ ክኾነ እንተኢላ ሰራዊት ናይ ኔቶ ኣብ ዶብ ናቱ ክመፅኦ እዩ ስለዚ ኦልሬዲ ስግኣት ኣለዎ እቲ ፑቲን ስለዚ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እቲ ኔቶ ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ እቲ ኔቶ ዝበሃል ኣዝዩ ርሑቕ ክኸውን እዩ ተሰማሚዑ ነይሩ ስምምዕ ጥሒሱ ንቅድሚት ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ናይ ፑቲን ርድኢት እዚ ይመስል እቲ ክገብሮ ዝኽእል ድማ ብቃሉ ገሊፁሎም ኣለዉ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ከይወዳና ብካልእ መልክዕ እቲ ኤውሮጳ እንታይ ክገብር ይፍትን ኣሎ ነዚ ሪያሊቲ ዝምስፈለተ እስከ ነስማዕ እዩ The European Union appears set to use frozen Russian assets to fund the purchase of arms for Ukraine. The EU's Foreign Policy Chief Josep Borrell says he will present the plan to the bloc's leaders this week. The draft plan would see 90% of the revenues from seized Russian assets being funneled. So, እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ራሽያ ውግእ ምስ ጀመረት ምስ ናይ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ሬኮርድ ሌቨል ስፒድ ማለት ቅልጣፈ ኮምፒተር ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ዓለም ዘይተረኣየ ዓይነት እገዳታት ኣብ ልዕሊ ራሽያ መጀመርያ ድማ እንታይ ገይሮም ነቲ ገንዘባ ፍሪዝ ገይሮሞ እዚ ገንዘባ ተቆፃፂሮሞ ማለት እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ክትጥቀምሉ ከም ዘይትኽእሉ ክንገብረኩም ኢና ኢሎሞም እዚ ካብ መጀመርዮም ኣይኮኑን ገንዘብ ናይ ካልእ ሃገር ብካልእ ዘራርባ ኤርትራ ንኤርትራ ዘጋጠማ ንካልኦት ሃገራት እውን ዘጋጠመን ዕጫ ኢና ንዛረብ ዘለና ደ ሞሜንት ምስ ፀልኡኻ ምሳኻ ውግእ ክጅምሩ ምስ ደለዩ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነቲ ገንዘብካ ፍሪዝ ገብርዎ ይሕዝዎ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ መሓዝ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ገንዘቦም ኮ ቁጠባ ናይ ራሽያ ፅባቅ ኣሎ ክብልኹም ከለዉ 300 ቢልዮን ዶላር ዝኾን ገንዘብ ተታሒዝዎም ከለዩ ክጥቀምሉ ከም ዘይክእሉ ተገይሩ ከሎ እዩ ዋሕ ክንምንታይ ሓያል ሃገር እዩ እዚ ሃገር እዚ ዘገርም እዩ ንኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣገሪሞምን ከፀልሎም ደልዩ ዘሎ እሱ እዩ 300 ቢልዮን ኣብ ባንኪ የብሎምን ሃገራት ኤውሮጳ እቲ ዩሮ ዝበሃል ፕሪንት እናገበረ ዝኸይድ ዘሎ ራሽያ ግን 300 ቢልዮን ገንዘብ ኣብ ባንክናታ ተዓፂዋ ከሎ በቲ ዝተረፈ ቁጠባ ናታያ ነቲ ኣብ ነዚ ኩሉ ውግእ ተካይዶ ዘላ ጥራይ ዘይኮነሲ ልዕሊ ኩሉ ኸ ዝኾነ ስፔር ፓርት ንኸይትገዝእ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ንኸይትጥቀም ዝኾነ ነገር ንኸይትገብር ብኩሉ እዮም ዓፂዮማ ኩሉ ተዓፂዋ ከሎ እቲ ሃገር ግን ከመይ ጌራ ንኩላቶም ፈጥፈጥ እትያትሎም ኣላ እዛ ሃገር እዚኣ ሓያል ሃገር ምዃና ምምስካር የድልያኒ እጂ ግን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እቲ ገንዘብ ናትካ ብካልእ ጋጤራ ዘሎ መንጢሎም ክወስድዎ ኪድ በዓልካ ትፈልጥ ክብሉካ ጥራይ ዘይኮነስ እንተደልዮም ክቐትሉካ ኩሉ እንተደልዮም ከም እቲ ገንዘብካ ወሲዶም ኣንፃርካ ውግእ ነቲ ገንዘብ ናይ ራሽያ ወሲዶም ነቲ ገንዘብ ኣይንወስዶን ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ገንዘብ ኢንቨስትድ ኮይኑ ስለ ዘሎ ኣብ ትሬዠሪስ ገለ እቲ ትሬዠሪስ ድማ መዓት ገንዘብ እዩ መክሰብ ገይሩ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ 22 ጀሚሩ ሰንትራል ባንክ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳ እንታይ ገብር ነይሩ ኢንትረስት ሬት የድይብ ነይሩ መዓት ወለድ ይወሊድ እዚ ገንዘብ እዚ ፍሮዘን ኮይኑ ከሎ እቲ ወለድ ናቱ እንታይ ገብር ኣሎ ነቲ ወለድ ናቱ ክንወስዶ ኢና ንዑ ወሲድና ድማ ኣፅዋር ንዩክሬን ክንገዛላ ኢና ኣብ ዓለም እቲ ናምበር ዋን ንራሽያ ኢሎም እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ድሕሪ ሕጂ ንኤውሮጳ ዝኣምን ሃገር ግን ክህሉ ይኮነን
ስለምንታይ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ቃሎም ክዓፅፉ ዘይ ገንዘቦም ክዘምቱ ስኽፍ ዘይብሎም ሃገር ምዃኑ እዩ ዝነግረካ ዘሎ ገንዘብ ካብ ኤውሮጳ ዘሎ ናትካ ክመሰለካ ክእል እዩ እዝን ወዲስን ግን ኩሉ ሰብ ክሓስበሉ ይግባእ at some point ገንዘቦም ምዃኑ እቲ ኣብ ባንኮም ዘሎ ክትፈልጥ ኣለካ towards an EU-run weapons fund for Ukraine. Nearly 300 billion euros worth of foreign currency, gold and bonds belonging to the Russian central bank were frozen by the West following Russia's invasion of Ukraine. 70% of that is held by the Belgium-based institution Euroclear. Over the next 4 years, the profit generated by frozen Russian state assets is expected to be worth up to 27 billion euros. So እንታይ ንርኢ ኣለና ሓደ ግዜ ናይ ዓለም ዘገርም ነገር እዩ እቲ 300 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ናይ ራሽያ ብወርቂ ድዩ ብትሬጀሪስ ድዩ ብካልእ ዓይነት ፎርምታት ኣብ ባንክታት ናይ ኤውሮጳ ዝነበረ ባንክታት ንግዲ ናቶም ኤውሮጳ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ እቲ ክንደይ ወሊዱ ኣሎ 27 ቢልዮን ፕሮፊት መክሰብ ገይሩ ኣሎ እቲ ገንዘቦም ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ገንዘብካ ኢንቨስት ኮይኑ ዘሎ ንስኻ ከየለኻ ንስኻ ውግእ ከለኻ ክንምንታይ ክወልድ ክእል ትሪእዎ ኣለኹም the power of investing is ስለዚ ወርቂ ንላዕሊ ከይዱ ኩሉ እቲ ኢንቨስትመንት ኣሰት ስለዓለ ስለዚ ኸደ ኢንቨስትመንት ናቶም 27 ቢልዮን ራሽያ ብዘይ 300 ቢልዮን ናቶም ኣብ ልዕሊኡ ድማ 27 ቢልዮን መክሰብ ናቶም እዮም ቁጠባ ናቶም ካብ ኤውሮጳ ተዝሓየለ ኮይኑ ዘሎ 3% ግሮዝ ዝገበረ ኣብ ዝለዓለ ገዳ ከለው እዚ ገንዘብ እዚ ሎሚ ክሰርቆ ይኽእሉ ኮኑ በፍንጮም ክኸፍልዎ ምዃኖም ግፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ኤውሮጳን ራሽያ ክደልይዋ እዮም ግድን እዮም ክደልይዋ ብዘይ ራሽያ ንቐፃልና ፅቡቅ ክነብሩ ይክእሉን እዮም ሰዓት ጥራይ ንበይኑ ነቲ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ክርምሶም ምዃኑ ይፈልጡ እዮም መተካታ ናይ ራሽያ ናይ ሰዓት ብቐሊሉ ክረኽቡ ዝኽእሉ ሃገራት ኣይኮኑን ስለዚ ኢቨንቹዋሊ ሎሚ ክሰርቅዎ ይኽእሉ ፅባሕ ንጎ ግን ተገምጢሎም ክኸፍልዎ እዮም እንተዘይከፊሎም ኸ እንታይ ዝነግረካ ዘሎ ካልኦት ሃገራት ነዚአን ሃገራት ዘይከኣምንዎን ከም ዘይብሎም ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ዝተረኣየ ተርእዮ እዩ ሕጂ ድማ ብጋህዲ ይገብርዎ ኣለዉ እዚ ድማ ንዓለምና ሓደ ዘግርም ክስተት እዩ እዚኣቶም ክትኣምኖም ከም ዘይትኽእል ገንዘብካ ከም ሃገር ማለት እዩ So far, the EU member states have mostly agreed to spend this money on Ukraine, but whether the funds should be used for humanitarian, infrastructure, or military purposes is as yet undecided. EU's Foreign Policy Chief Josep Borrell sees potential for weapons purchases. So after the discussion today, I've seen that there is a strong support. There are some member states that want to have more details, but there is, I think, a strong support to take the revenues, the windfall profits, and to use it to support Ukraine. How? Military, to increment the resources of the European Peace Facility, and also to support the development of the Ukrainian defense industry. So, እዚ እንታይ የርእየካ እቲ ገንዘብካ ብናይ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ኣብ ብፍላይ ሃገራት ኣብ ናይ ኤውሮጳ ወይ ናይ ኣሜሪካ ግዴታ እንዲ ከምኡ ኮይንዎን ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት እዩ ምርጫ ስለ ዝስነየን ሃገራት ንዑድ ሕዛ እምበር ከምኡ ከም ዝገብራ ኤውሮጳስ ናይ ዓመታት ገዛኢትን ጨቋኒትን ሃብቲ ናይ ካልኦት ትጉሕጉሕ ዝነበረት ገንዘብካ ምስኦም ዝገደፍካዮሲ ልክዕ ከምዚ ኣባጊዕ ምዝብኢ ፍቅሪ ፈጢረን ክኸዳ ፀኒሐን ተመሊሱ ክበልዐን ተጀሚሩስ ዘገርም ዘይኮነ ኤውሮጳ ታሪኾም ከምኡ እዩ ሓቂ ንምዝራእ ንኣፍሪካ ንካልኦት ሃገራትን ዘሚቶም እዮም ኣብዚ ደረጃ በፂሖም ሎሚ ድማ ካልእ ቃና ሒዞም ንሕና ሰላማውያን እዮም ገለ እንተበሉኻ ክሳብ ዝደልዎም ምዃኑ ሕጂ እውን የርእይዎ ኣለዉ ንዓለም ማለት እዩ ዘይገንዘብካ እዩ ብፕሪንስፕል ዝኸዱ እንተይረብቶ ዝኾኑ ሕጊ እንተዝኾኑ ነይሩ ሕጊ ናይ ፋይናንስ ዝኽተሉ ዝኾይኖም ናቶም ገንዘብ ኣይኮነን እዚ ገንዘብ እዚ ዋና ኣለዎ ስለዚ ክንዲ ምንታይ ኣብ ፖለቲካዊ ምፍጣጥ ኣለካ ምቶም ናትካ ገንዘብ ኣይኮነን እዚ ከዓ ነቲ ክብሪ ናቶም ነቲ ናቶም ክሬዲቢሊቲ ተኣማንነት ናቶም ኣብ ምልክት ሕቶ ዘትዩ ብዙሓት እውን ይቃወምዎ ኣለዉ ኣብ ኤውሮጳ እዚ እዚ ተግባር እዚ ፅቡቅ ተግባር ኣይኮነን ግን ኣብ ናይ ውግእ ቃና ዘለዉ ሰባት ካልእ ነገር ክገብሩ ይክእሉን እዮም እምበር ገንዘብ ናይ ካልእ ሃገር ከምዚ ጌርካ ምውሳድ ቅኑዕ ኮይኑ ቅኑዕ ተግባር ኣይኮነን ክቕየር ዝግበኦ ግን ኤሪዝ ወረደይስ ከም ዘለዎ ኢና ክንሪኦ ንኽእል ሰብ ግን ክፈልጦ ኣለዎ ንክንፈልጦ ድማ ክንመሃረሉ ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ እዝን ወዲ እዝን ስለ ዘሎ እዩ ምናልባት እዚያ ራይዋ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ እዚያ ራይዋ The yen's going to zero. The Chinese currency is going to zero. It's all going to zero against Bitcoin. If you don't understand that yet, you're going to be impoverished. You're going to be on the street. You're going to be begging. You're going to be out of business. You're going to be toast. Max, do you know that it's a criminal offense to tear up... So, እንታይ ዝብል ዘለዎም ዩሮ ወረቐት ዜሮ ክኸውን እዩ የን ናይ ጃፓን ዜሮ ክኸውን እዩ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ዜሮ ክኸውን እዩ ናይ ዝኾነት ሃገር ባጤራ ዜሮ ክኸውን እዩ ምስ ቢትኮይን ተወዳዲርካዮ ስለምንታይ ወረቐት ፕሪንት ዝገብርዎ ስለ ዝኾኑ መጠን ብዙሕ ፕሪንት ዝገብርዎ መጠኑ ዜሮ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ኣብዚ ሓለፈ 100 ዓመት ወይ ከዓ ከባቢ 9 ዓመት ድሕሪ ተመሊስካ ተሪኻዮ ናይ ኣሜሪካ ዶላር 99% ቫልዩ ናይቲ ካረንሲ ከም ዝኸሰረ እዩ ዝነግሮ ዘሎ ስለዚ ብዙሓት ከም ክዛረቡ ከለዉ ብዓይኒ ንኽርዳእኩም ኢለ ዘምፅኦ ዘለኹ ኣብ ሓደ ናይ ሂወት እቲ ዝበለፀ መድረኽ ዘለናዮ Later 2020,
$328,000 house, that only costs 45 Bitcoin. ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና 2016 2020 2024 ሰለስተ ቁፅርታት ይብና ኣሎ ኣብ 2016 ኦልሬዲ ናይ 8 ዓመት ፍልይ ዘርእየና ዘሎ ኣብ 2018 ናይ 200 ሓደ ገዛ ማእከላይ ገዛ በአሜሪካ አቨሬጅ ገዛ 288 ሽሕ ነይሩ ዋጉ ተርዲኹምሎም 288 ሽሕ ዶላር ነይሩ ዋጉ ኣብ 2020 ዝዋጋ እዚ ገዛ the same ገዛ ክንደይ ኮይኑ ዋጉ 328 ሽሕን almost 329 ሽሕ ኮይኑ ኣብ 2024 ሎሚ ክሳብ ክንደይ ከም ዘይበረይዎ 434 ሽሕ ስለዚ ኦልሬዲ ኣብ ውሽጢ 8 ዓመት ዋጋ ናይቲ ገዛ ዳብል ኮይኑ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ካብ 288 ናብ 334 ብዶላር ማለት እዩ እቲ ገዛ ወላ ሓንቲ ኮይ ተቀየረ እንትቦቱ the same ገዛ the same ቦታ እዩ እዚ እንታይ ዘርእየና ክንምንታይ ገንዘብ ፕሪንትድ ከም ዝኾነ ዘርእየና ብግምት ኣረይዎ ተመሳሳሊ ገዛ ኣብ 2016 እታ ተመሳሳሊ ገዛ 646 ቢትኮይን ነይሩ ዋጋ ንሓንቲ ገዛ ክትገዝእ 600 ምክንያቱ ቢትኮይን ገንዘብ እዩ ስለዚ ንሓደ ገዛ ክትገዝእ 664 ቢትኮይን ይወስደልካ ነይሩ ኣብ 2020 ክንደይ ኮይኑ ዋጋ ናይታ ገዛ 45 ቢትኮይን ስለዚ ቢትኮይን እንተለካ ኮይኑ እቲ ዋጋ ናይ ገዛ ንሓሰረይ ዝኸይድ ዶላር ተለካ ኮይኑ ዋጋ ናይ ገዛ ናኸበረይ ዝኸይድ ስለምንታይ እቲ ዶላር ዋጉ ናብ ጎደለ ናብ ወረቐት ክቕየር ይክብለኩም ከሎ እዚ ናብ ጎደለ ስለ ዝኸይድ ናይ ቢትኮይን ግን ናብ ወሰኸይ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ 2009 ዜሮ ዝነበረ ወይ ከዓ ሓደ ሳንቲም ዝነበረ ሎሚ 67 73 በፂሑ ቀኒ እዩ 67 ሽሕ ኣሎ ብዚ ሎሚ ኣብ 2024 ሎሚ ኸ ክንደይ ኮይኑ ኣሎ ንሓንቲ ገዛ ተይም ገዛ 6 ቢትኮይን ኮይና ኣላ 6 ቢትኮይን ሜይቢ ድሕሪ 8 ዓመት ክንደይ ክኸውን ወይ ድሕሪ 4 ዓመት ክንደይ ክኸውን ሓደ ቢትኮይን ወይ ከዓ ፍርቂ ቢትኮይን ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ዋጋ ናይ ቢትኮይን ክሳብ ክንደይ ይዓቢ ከም ዘሎ እቲ ፕሮጀክሽንስ በዓል ዓበይቲ ባንክታት ናይ ዓለምና ዘረብዎ ዘሎ 150,000 200,000 ዋላ ክሳብ ሚልዮን ክበፅሕ ከም ዝኽእል ቫልዩ ናይ ሓደ ቢትኮይን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ምክንያቱ እቲ መጠን ንሶም ገንዘብ ፕሪንት ዝገብርዎ ዘሎ መጠኑ እቲ ፕሪንት ክኸውን ዘይክእል ኮራፕትድ ክኸውን ዘይክእል መንግስቲ ቋፀሮ ዘይክእል ኣብ ብሎክቼን ዝተመስረተ ግሉፅነት ዘለዎ በቲ ዝኸበደ ክሪፕቶግራፊ ዝተሰርሐ ቢትኮይን ክሳብ ሎሚ ኩሉ ተፈቲኑ ወይ ክስረቕ ሃክ ክገብርዎ ነቲ ፕሮግራም ብሬክ ክገብርዎ ኩሉ ተፈቲኑ እዩ ባትል ቴስት ዝኾነ ቴክኖሎጂ ዝኾነ ነቕ ከብሎ ዝኽኣለ የለን ስለዚ ኦልሬዲ ተፈቲኑ እዩ ባንክታት አንጻሩ ተዛሪቦም ሚድያ አንጻሩ ተዛሪቡ ኤቭሪ ብዛዕባ ፍራውዶ ስርቅዶ ገለዶ ኩሉ ተባሂሉ ኩሉ ተፈቲኑ ናይ ሰረቕቲ ተባሂሉ ንኩሉ ጥሒሱ ወፂኡ ሎሚ እቲ ኣገዳሲ ታሪክ ግን ደርየና ደሎ ዶላር ሒዝካ ተለኻ ነገራትን ገዛውትን ኩላቶም እናኸበሩ እዮም ክኸዱ ስለምንታይ እቲ መሬት እናኸበረ ስለዝኸይድ እቲ ገዛ እናኸበረ ስለዝኸይድ ኣይኮነን እቲ ዶላር ፕሪንት እናገበሩ ስለዝኸዱ ዘሉ ነፍሲ ወከፍ ነገር እናኸበረ ክኸደካ እዩ እቲ ዘይከብር ወርቂ ዲኻ ሒዝካ ዘላ ወርቂ ንኣብነት ፅቡቅ እዩ ግን ወርቂ መን እዩ ዝውንኖ መንግስቲ እዩ ዝውንኖ ቢትኮይን ግን መንግስቲ ይውንኖን እዩ ወርቂ ናትካ ሒዝካ ክትወፅእ ብኤርፖርት ተፈቲንካ ክህግርዎ ይኽእሉ እዮም ናቶም ስለዝኾነ ወርቂ መብዛሕቲ ግዜ መንግስቲ ናተይ እዩ ዝብል ኣሜሪካ ወርቂ ሒዝካ ናብ ካልእ ሃገር ክትከይድ ኣይደልዩኻን እዮም ልክዕ ከምቲ ዶላር ንብሎ ዘለና ወርቂ ሒዝካ ክትከይድ እሞ ፍፁም ኣይደልዩኻን እዮም ነፍሲ ወከፍ ሃገር ወርቂ ክትሕዝ ስለትደሊ ስለምንታይ እስከ መንግስቲ ወርቂ ይሕዝ እቲ ዝዓበየ ወርቂ ዝሓዘ ኣሜሪካ ወይ ቻይና ወይ ፈረንሳይ ስለምንታይ ባጤራ ናቶም ስለዘይኣምንዎ ወረቐት ምዃኑ ስለትፈልጡ ኣብ መወዳእታ ሓደ መዓልቲ ወረቐት ክኸውን ምዃኑ እንታይ ሒዞም ክተርፉ ይደልዩ ሶም ዶላር ሒዞም ክተርፉ ይደልዩ ኖ ወርቂ ሒዞም ክተርፉ ይደልዩ ሎሚ ድማ ተባሃሉ ቅድሚ 3 መዓልቲ ቻይና 12,000 ቢትኮይን እንዲያገለ ገዚኣ ይበሃል ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ብገለገለ ዝሓዘቶ ኣለዋ ኩለን ሃገራት ብድሕሪ መጋረጃ ይሕዛ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣገይን ንቢትኮይን ሕማቕ እዩ ሸይጣን እዩ ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ወረቐት ናቶም ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ንኸይከውን ንዑ ንምክልኻል ዳ እምበር ሕማቕ ስለ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ወይ ኣድላይነት ስለ ዘይብሉ ይኮነን እዚኣ ፕሊዝ ዘድሊ መፅናዕቲ ግበሩ ነዚ ዕድል እዚ ድማ ዋላ ብ50 ቅርሺ ዋላ ብ10 ቅርሺ ተበገስሉ ብውሑስ መንገዲ ግን ውሑስ መንገዲ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ሶ ንመለስ ኣብታ ኣርእስቲ ናትና ኣይ ቲንክ አ ሊትል ቢት ዳይቨርት ጌርና ኣለና ሓንቲ ኣርእስቲ ክበኩም እየ ንዚያ እናሰማዕኩም 2024 even a more expensive house 434,000 only costs 6 Bitcoin. Now here's the question. Where's it going to be in 2028? Are you going to be able to buy a house for 1 Bitcoin? Probably. Maybe less than 1 Bitcoin. Think about that. And then think about 4 years from that. You might be able to buy. So, ኣብ 2028 maybe ሎሚ ብ6 ቢትኮይን ትገዝእ ኣለኻ ብሓንቲ ቢትኮይን ክትገዝእ ትኽእል ትኸውን ምስ ግዜኡ ድማ maybe ብፍርቂ ከም እናበለይ ክኸይድ ተንደንሲ ብዶላር ተኮይኑ ግን ድሕሪ 4 ዓመት ዳብል ክኸውን ብ800,000 ክኸውን ዝናይ 200,000 ዝነበረ
ስለዚ ብመጠንቲ ናይ ውግን ናይ ዕዳን ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ካልኦት ሃገራት ድማ ዝገደደ ካብኡ ይገድድ እምበር ኣይከፍን እዩ ኣብ ካልእ ሃገራት እውን ልክዕ ከምዚ ዓይነት ተንደንሲ እዩ ዝረአ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኤሮፓ ክኸውን ከሎ ምክንያቱ ተመሳሳሊ ባህሪ ካብ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዘሎ እስከ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እዚ ንስማዕ They are not manufacturers. They are printing money. They are not manufacturing anything at all. It's printing money. And this has been one of their weapons globally. The monetary system, the global monetary system, controlled by dollar and euro. The guy knew this already. President Isaias قد محمد زبالو خبنا وحوامون زباليو. They are printing money. The game print ناقبركا billions and trillions print ناقبركايو. سخوانا نقر زفريو ونقر يبلو من تلازي ورقات print مقباريهم زفريو زلو. ازو ورقات زدما حدا كابتا أطوار ناتومي تزبرت أطوار ناتومي سلمتاي كابا يفليتو President Isaias كتب لي تقوليهم سلدي تنقر النمبر نزي أبراشا قاتي من بلزلنا قدم كم جيرو مامالو بخل عينة تقرأ سلز قبرو لهم كندي زي مسألة مالو تمساسادي تزنبرم ناي foreign reserves كله كم زوصدوا وي فريز كوينو خمزلو فلوتيزي كم ناي راشا زخف قدرات يوم نير تراون أوريدهم لا نيرهم نشتي مخانا زحت الله زي اللي زماقوت الله زي اللي ميديا سلدي شفنو زدلي ويم زقبر نيرهم نيرترا فلايت نخي جبر سبير بارت ناي نفرت نخي تجز زخونة تكنولوجيا عب ماشينر نخي تجز عبير تراز ورد النبينيم سلزي إذا ما بتمكر سلز فلتي تزارب زلو It's been used. Sanctions here, sanctions there, sanctions there, grabbing this account, grabbing that account, has been one of their tools. This is not going to continue indefinitely. And we need a new financial architecture globally, not controlled by you, not controlled by the dollar, not controlled by... Yes, we need a global architecture. ناي مول عالم بزخونة حجر زي قصاصروا architecture. No, كلنيكم. He knows that. Yes, كم حسب كتعربات غلي خازخونة حجرجن كم زعين التكنولوجيا بيدان تهكايو كتون نقطة الدنيا. Thanks God we have Bitcoin. أبزوانزي Bitcoin كسب حجي نزح على في عصرت حمشت عمد كل فترة تاسجيرو يخيد له. I really hope منقص يرترا أبتناتو treasury way كابتنا finance ناتو بزع بازار الزارب كله. They need some reserve ولا تو حدا بيتكوين كتب بيتكوين كحزق خلولهم بوق الجمرات خل سلا دخل. سلازي كل يكون نزين بلا زلنا تمنيت ولا راشة وين تخونت كندو باور ندريب كاي عبيس كنت قبريها كند زي عينة باور ناي عالم treasury جنزم دريسكا بلا بوليتيكانياتات corrupt ناي مخان بحر سلازلهم أبتزلا على ترزق بس خلوا كند زي عينة باور كل يبلون سلازي اتونكو نعلمنا حمش شحزة قلقلا باتيرات الله وركي نوركي كاميرات قعد كاختوصو أزي كبوري أب كل خير كبني لك كاب ورك أنا لا على زخبرة جن ناخد صرحة بيتكوين كسرح زخل سبي يلا ماين كنت قبرت خل جن ماين تقبره واقع اللو لذي تكنولوجي تفرية ده اللي خدمة كاب دحري سنة معلتات شعت ميتي كوينس معلتي يوصل تلو التكنولوجي زلو كل زنا بيتكوين مايننج زلو شعت ميتين يعني معلتي يوم دوتو زلو حجي كاب ورحربعة جميرو جن ناب 450 كوردي زخات هافينجز بالوي نتاعت كوردي ممليسو بيتكوين خطوص تزخبر يكون وركي كتوص تكنولوجي جنزم توسيكا كتب زحط خليقه ني بيتكوين جن اي تخليقه ولكن من تاع تكنولوجيا متيخه اي كتكلنيخه كابتال ليميت زلاك توص اي تخليقه ماكسيمم كتقبرت خلقه 11 مليون بيتكوين كل وزن 11 مليون لو مس 66 حنت انتلو 66 حنت انتلو وي 68 حنت انتلو دحر 10 عامات maybe 500 شحن حنت كون خل because supply ناتو constant كون سلازغونه كوسق سلازيكل this is everybody need to understand the better perspective present says by other currencies. To me, this failure of the attempt to contain Russia will immediately move to the east. Containing China is their next agenda. They may be playing a very deceptive tactic and trying to tell everyone, oh no, we have to work with China, we have to do this and that. Their miscalculation about China has proved to be wrong. They felt probably they have the technology, they have everything, the Chinese can only... So, President Isaias بنتصور تينا أمريكا financial system سب كالنا بتقرني استقبره ونجير لكم نيره كنا منتاي نتجنز برينت ناقبرو أدانا توم كنا منتاي كم زخوني أم منتاي استمرقسي إقتصادي أبي أوروبا أبي أمريكان زلوا كسا كندي أب fake money ويكا استفبرخي جنزب زمرقس كم زخوني زد ما كسا مودة نحوار كنت قبره تخلني ليميت هلو أب كلا point explode قبره يكتكوس مغاني زد تتوكيسو أب أمريكا أبي inflation كجاتمي أبي أوروبا أبي inflation كجاتمي معناته
ገንዘብ ፕሪንት ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ብሪል ቫልዩ ክጥቀሙ ክፈቱን እዮም ከምዚ ኤርትራ ብዓቕማ ነብሳ ንምኽኣል ትኸዶ ዘላ ንሱ ኣገዳሲ ኣብቲ ዋነቲ ነብስኻ ተዘይኪልካ ካብ ካልኦት ትገዝኦ ነገራት ኣዝዮም ክቡራትን በዳህትን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብዝተኻለካ ሃገር ነብሳ ክትክል ኣለዋ ናይ ሎማ ርእሲ ድማ በዚያ ክንዛዝማ ደስ ብለኒ ኣይ ሆፕ ገለ ተማሂርኩም ክትኮኑ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እዚ ቻነል ነቲ ንገብሮ ፃዕሪ ድማ ሓገዝ ይገብረልና እናበልና ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ክንወዲና ኣብ ካልእ ርእሲ ክሳብ ንራኸብ ምዝያለ ብዋኽ ገጥፈኩም እየ ፅቡቁ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይመሕፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦ ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ ታንክ ዩ ቨሪ ማች